Mi kemat ndai si yung dorbar tawaan. Siya yung dorbar kamari pisah. Yung dorbar kamari pisah. Pitrai dari bol hap player balik football kan. Hap player basketball handball man ko ri kay ni. Habadon kam politician pha daw nusnaan. Nai pha daw academician unong pule. Ndai ba jin no mi khamat sa kayim jaga pule. Jin no mi khamat sa kayim dorbar thawan. Haba pilong nong hikai long samla pule tham jin no mi khamat sa jaga pule. Ai technician sa technician gin. Politician tu sa politician ba pensingan di politician. Real politician. Wa proof ka kam. Ya discuss niat. Sebab saya panikan tangguh tadi. Dan kami numi kemat ban rak kejingkelah kejelah. Singan kinong terikan sorkar. Hadis komsil yang ni long siang liba tengi singan. Benefit yo alut. Tulop biang. Facility biang. Tambah yo mentar dan singan hi udang song tuajan kiting lu barohaj. Balong numi kemat di ban singan. Kayeng kasem. Singain di kon diajar, singain ka sinong ka tao, singain ka it ka hima. Ong katin yung play mo, kinong sensyar ka bahagi long ka di singain ya ki beri bapa. Inong sensyar ka siniw ka long ka di jot chong ka chat penriyo. Dun kami ya kinong may kamat, iba snow tu, iba siyempang. Kung tagi paiba, kadig election ka, dig election, nagpantawan orang ka jingkla. Banyo isa season party ka sinong berat. Beautiful village kasinong pa itnat pa kasidong block nomor barang tapi kasidong kadong block kanong man song kasinong pa itnat pa pabaro gistunat banuan bandung bandi dan go bon baong surat lain ba ban pawan gi gas ki nong perlok banuan hayin teng kayin telah style ki bi tenre daya inti habiu na jerong nala hajrosro takadau kanege election jingkla ban siang ka sinong ka tao ban ne ka kandeu ka siap ban long try muluk try jaka ban ne ka kur ka jak ban penskam ya kariti ka dustur ban nang bha ka sinong ka tao kata ka di election kat nang mi isni ka jalan nang rit namala mi ba sapar ginong mi kumat jalan nang rit dem jalan mekhalia mensua por hima khairim hima melim ka shala wahadar upur usab ngam shadu selhat shadu namgon istat bisiam dah hadu sunamgon hadu selhat tang dai hima kasih kat nang mi gisni dangrit kat mi gisni dangrit nomor start palat ki nong mi khmat jemi asam ka dai plun e upur usab jemi lapel kum ki nong mi khmat dan kami kena nikmat iba nut, iba tip, iba sempang, iba snotu, wanita. Ani apa platform ke ijek dan riu. Wan jing tenju layan wak syariat dari dia. Kalau jing tenju barit ini. Ong doktor mukul snaik an unu ubriu uba bom desain kawai unsyamat jinglong embeli. Put kirisan MDC. Taruh yang dia nikmat saya dorbar tahu ain berkebom sutu ain. Tadi itu pasna mula berkebom nang tahu mula. Berkebom misteri tang sak brek nang. Lompayang. Ijai ben riu. For election ijai ben riu. Jandu dorbar senang. Jandu orang ba senang. Pada risan sebab ben senang dan ben senang suatu kita. Lalu taruh ijat benriu ni bapa long straight forward bapa long basai baik bagi kepada arsap ipai ba ang Indonesia manang sa penbig kini ki jing pendik for election nomor kakam katren kamjam bagi ketin kakapor bawan jing tenju banduk gilar pasnong lembaga aing dan dokter mukul lembaga harai juga ikut baru dia tinglut
Doktor mukul tang nakadaw ko dom yang wong tahu ni MDC tahu ni CM mulai bahaya kat dengan chief minister ngawan rak dagaan ban mai ngok kerjaan gawe-gawe. Ban penting yang ada. Masuk sini pada penting yang habisan jiwa. Masuk sini. Kenam tu tahu yang tang ba ladai ko wa jang gawe. Di ko wa gawe. Tam di kenam tu kumuk yang hab saja. Sendiri kau tingkut tu jawa. Yang baga tulap MDC kadit hasan ajar bhabri sanyo ke barit. Askim MDC tang sipulak kemudian arkur bhabri sanyo ke barit. Bahaba biang arkur arlak tulap mat yap kita bersinyong rumli. Mat duk kita bersinyong rumli. Tambah kalalot kaki ugan san gaskim MDC laikrur ngayo laikrur ban arkulung san kur dia setengah arkulur lah desain. Tapi iya apa kuat raha deh jakwa. Kuat jakwa. Tulop tu kaki ugan san silak ngayo silak tulop MDC arlak lailak itu ya setengah arlak. Tak tahu di ban raha ban lalot. Iya ialah kajong kegenja. Iya kari kejelah. Berketiu ya lagi berulang jam. Oh isuk serong. Ihap ibarat dengan syaikim huslai. Hakim biosar kalau kam sorkar diterikam lajong. Ngam huslai. Di kasus ini kelawe hijau umat dalam telefon hijau ini. Kan kedir ruspa jong kajela jong ini. Piong umarpo kendau. Piong kium bantan boarding elektrik. Piong kai pers kakam bayadai bat ka kam jong kai pertai. Ruspa king. Tambah kaspa ini lah bambut di high level.